Dobro večer, selam alaikum. Dobrodošli na Arab Balkan. Imam jedno dobro pitanje za vas. Treći svjetski rat nam je pred vratima. Koja je solucija? Vidite što se dešava u Srbiji, što se dešava na Balkanu. Manifestacije ne samo na Balkanu, nego po cijelom svijetu. Ljudi, došlo je vreme tako da smo došli u trenutku kojem će bit će mnogo teško. Mnogo teško će biti da se preživi. Samo minut, izvinite, molim vas, dolazim odmah. Dobro večer, dobrodošli. Selam alaikum. Bog, dobar dan, dobro večer, kako god. Mi smo sa Balkana. Treći svjetski rat nam je pred vratima. Koja je solucija? Koja je solucija za nas koji živimo na planeti Earth? Koja je solucija za nas? Vidite što se dešava ne samo u Evropi, nego u Africi. Trenutno u Sudanu su veliki neredi, veliki genocid prema narodu. Ako imate neku soluciju, burum, izvolite na kanalu da popričamo, pošto vidimo da je treći svjetski rat pred vratima. Koja je solucija? Molim vas, ako imate neku reč, ako reknete, ako imate neku soluciju, ako imate nekog lidera koji će da nam pomogne da se izvučemo iz ovoga rata koji je pred vratima. Selam alaikum, Sandra. Welcome, sister. God bless you. The Bosnian Muslim, salam alaikum. Srđan, dobro večer. Dobro večer, dobar dan, zavisi gdje živite. Imate li soluciju za ovo pitanje? Treći svjetski rat nam je pred vratima, koja je solucija? Šta mislite vi? Da li ćemo da se ujedinimo, da bidnemo jedno? Da li ćemo da se ujedinimo protiv tiranije lidera koje su uzurpirali vlast Božju? Da li ćemo da idemo dalje ili ćemo da živimo sve gore i gore i, kako kaže naš imam Ahmed al-Hasan alaihi salatu wasalam, i Aba Sadik alaihi salatu wasalam koji je ovdje sa nama, da li ćemo da
biramo lidera koji je od Boga ili ćemo da biramo lidera koji je izabiran od ljudi i vidimo koja je tiranija do sada i koja je tiranija sve gore i gora i sve drugi lideri koji dolaze sve gori i gori. Voleo bi da znam ako imate neki predlog, kako šta ćemo da radimo. Vidite u Srbiji šta se dešava, velike manifestacije u Vojvodini aktualno i ljudi mogu samo da manifestuju, a ništa se ne menja, sve gore i gore. Treći svetski rat nam je pred vratima. Koja je solucija? Koja je solucija? Da li ćemo da prećutimo, da poginemo, da naša deca ne mogu da živu u sigurnu državu, ili ćemo da izabiramo čovjeka koji je od Boga poslat, koji je poslat od Isusa Kristusa, koji je poslat od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslat za čovečanstvo da nam pomogne da preživimo, da budemo jedno, da se ujedinimo, kao što kaže naš imam, humanity first, čovečanstvo prvo, čovečanstvo pre religije. Šta je religija? Da li je religija da praktikujemo kao što su praktikovali naši predci, ili da li je religija čovjek koji je poslat od Boga, kao u vreme Adema do kraja čovečanstva. Došlo je vreme da čovečanstvo ili će da se ujedini protiv tiranije, protiv Iblisa, protiv šejtana, ili ćemo da nastavimo da živimo u tiraniji i kad sve drugi lideri dođu, sve će biti gore i gore i vidite dobro sami šta se dešava po svetu. Izvolite na live ako imate neki predlog da popričamo zajedno, da možda nađemo neku soluciju zajedno, da li možemo da razgovaramo. Alejkum salam wa rahmetullahi wa barakatuh, sister Sandra. Dobro večer svima. Bog, kao god hoćete, želite, najbitnije da se ujedinimo, jer pre religije je čovečanstvo. Kao što kažu naši imami, pre religije je čovečanstvo. Humanity first. I šta je konkretno religija? Assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammed al-Mahdi, welcome brother, dobrodošao. Ako imate neki predlog šta se dešava i vidite šta se dešava po svetu, da li možemo da nastavimo ovako ili ćemo da nađemo neku soluciju? Mora da se nađe neka solucija, pošto ovako ne može više da se živi, ne može ni da nastavimo, pošto 99% ljudi gladuje, nema, a 1% ljudi imaju sva bogatstva i profitiraju na ovija 99 ostalija. Naš imam Aba Sadik Abdullah Hašem alejhi salatu vesselam je onaj koji nas hoće da nam pomogne, da se ujedinimo, da budemo jedno, da nema veze da li si, koje si boje, koje si veroispovesti, koje si, da li želiš ovo ili ono, šta voliš i kako voliš da živiš, to je tvoje, ali da li je najbitnije da se mi ujedinimo ili da budemo individualisti? Da li je preče da li moj komšija ima da jede ili da li je preče da ja nahranim sebe i ko briga šta briga za druge. Bitno je da živimo svi zajedno u miru, u ljubavi, u prosperitetu. A vidimo danas da nema nikakav prosperitet, da ljudi sve bogači, a većina sve siromašnija i sve bednija i sve u neke probleme, u neke stresove
i šta se dešava, tu dolazi do prekida između porodice, raskida. Deca se u Srbiju, pretežno u Srbiju, na Balkanu, sad više ih interesuje da li će da bude ili pevač, ili igrač, ili političar, ili da bude u neki show na televiziju. To je propast za čovečanstvo, da i za ljude i ta kraj Balkana, da je preče sad omladini da binu na YouTube kanalima, na internetu, na Instagramu, da se pokažuje zvezde granda, da, baš tako. Ma briga narod za druge, tačno, sestro moja. Da, tako je, nažalost je tako, ali ne bi trebalo da bude tako. Ima dovoljno bogatstva za ceo svet, ne samo za 8-9 milijardi, nego za 20 milijardi ljudi, ali 1% profitira na ovija 99%. Šta ćemo da radimo? Dobro pitanje, ako imate soluciju, evo izvolite. Evo, 3. svjetski rat je tu pred vratima, velike se događaji dešavaju po Africi, veliki događaji, znate dobro šta se dešava u Ukrajinu, kao što se desilo na Balkanu, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, kao što se desilo na Balkanu 92. godine, rat na Balkanu. Anele, izvini, molim te, brate, to što pišeš, što si baš ti, to je tvoja duša i znaš ono što kažeš, to jesi baš ti. Ali Anela, ako imaš nešto pametno da nam rekneš, umjesto da pričaš take gluposti, izvoli i ti možeš da pričaš, možeš da budemo prijatelji. Ako nismo braća u veri, onda moramo da budemo braća u čovečanstvu. Kao što kaže naš imam, humanity first, narod pre religije. Alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, Šanika. Kakvu debatu? Mi nemamo s nikim debate, sa nikim ništa, mi nismo došli ovdje da se svađamo, pošto posle debate svađe i tako dalje. A možeš, ako hoćeš, možemo da uradimo jednu debatu i posle debate da uradimo Bahajlu, nikakav problem, da otvoriš kameru i da razgovaramo zajedno. O testamentu možemo da uzmemo temu o testamentu, pošto vidim da 99% ljudi ne veruju u testament poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Da, brate, Pazarac, ako se ne ujedinimo, kraj. Možemo i po Kur'anu i po hadisima, ali večeras nije to tema. Ako hoćeš, možemo, napiši mi u PV i možemo da razgovaramo o temi, o testamentu. I donesi tvoje mišljenje, tvoje hadise, i iz Kur'ana ja ću dovesti moje hadise i posle ako hoćeš možemo u Bahajlu da otvoriš kameru i da te vidimo dobro, nikakav problem. Nećemo debatu, brate, nećemo večeras debata, nisam otvorio ovaj live za debatu, možeš da mi pričaš privat, da mi pišeš i možemo da uzmemo jedan randevu, da se sastanak jedan i da uradimo debat o testamentu. I posljednje debate da uradimo Mubahelu. Ko znaš šta je Mubahelu? Da, Šanikat, rat je počeo već od covida, to je bela smrt, posljednji da je crvena smrt i tako dalje. To im je neki cilj da vladaju čovečanstvu. Ali hoće da uništu. Moraju da unište pa da uradu nešto novo, pošto u prvi i drugi svjetski rat znamo šta se desilo. Šta se desilo na rat na Balkanu, šta se dešava danas u Ukrajinu, šta se dešava danas u Africi, šta se dešava danas u Palestiniju, u Gazu i tako dalje. Koliko ima zemalja po svetu koji nismo informisani, šta se dešava u Afriku, šta se dešava u Južnu Ameriku, u Americi,
Ljudi su aktualno zatvoreni, zbog čega su po ulicama i Trump ih zatvara po zatvorima i tako dalje. Debate i opinioni su doveli narod u razvoj. Da, tačno, Sandra, da. Vladari iz senke vode rat protiv slobodnog čovječanstva, u toku je totalno resnica. Da. Većina da vidi, brate moj, Pazarac, da većina da zna šta je tačno, šta Bog traži od nas, to da ne možemo da biramo vladara, ni demokratski, ni nikako. Vladar se bira od Boga, ko od početka čovječanstva, od Adema a.s. do kraja ovoga čovječanstva. Sada je došlo vrijeme, došlo je doba kijameta, to znači došlo je doba kraja iblisovog vremena, i to imamo i u hadisima i interpretaciju Korana od našeg imama Aba Sadik Abdullah Hašim a.s. Možete da vidite na Arab Balkan ima internet sajt, možete da pročitate njegovu knjigu Goal of the Wise, koja je knjiga dobila pehar najbolje knjige Internacional u Turinu u aprilu ove godine. Ako ima neko da dođe na live-u da popričamo, evo tu je Pazarac, ako hoćeš brate Pazarac, izvoli da popričamo, evo imaš poziv. Ako hoće neko drugi, Mohamede, vidi brate, ako hoćeš ti Mohamede, možeš da dođeš. Ajde, i Šanikac, ajde, izvolite. Dobro bi bilo da malo diskutujemo, da vidimo, da nađemo neku soluciju, kaže gospodar. Vi će ujedinite se oko ove knjige, oko ovoga Kur'ana. Mi znamo dobro da Kur'an i Mushaf i Kitab su tri različite stvari. Mushaf je knjiga, kao što kažu na arapskom, knjiga. Evo imate manifesto. Mushaf je jedno, Kur'an je drugo i Kitab je treće. Selamu alaikum, brat moj. Kako si? Evo, dobro. Možda sam bio krenuo na spavanje, a kako što to ne radim, a i vidio, pozvao si me da ispoštujem. Pošto ja shvatam da je bitno o ovome pričati. Da, bitno je pričati, vidimo dobro. Ko ima oči da vidi, mora da vidi šta se dešava, i ako prećuti, onaj ko čuti, on pripada tomem sistemu i on će biti u ta sistem i on će biti ispred gospodara ispitan zbog čega nije pričao i zbog čega nije tražio soluciju. Sigurno je, brat. I vidiš dobro. U riječ ćemo odgovarati. Za svaku riječ. Da li smo, ako prećutiš, kaže poslanik, viče, ako prećutiš na nečemu koje, na primjer, ako vidiš da je neko laže ili da je neko napadnut, ako prećutiš, ti si gori od onoga što napada. I ti pripadaš tom čovjeku. Učesnik, tačno. Učesnik. Ne treba da šutimo, pogotovo vidite koliko su moćne i ove društvene mreže i mediji pripadaju onima koji izazivaju ratove, ja to zovem vladari senke. To je taj 1 do 3% tih organizacija i familija koje su ne samo sad, nego mene se čini kroz svaku imperiju da su oni vladali svijetom uz pomoć lične satane. I kad pogledaš i egipatsku i rimsku i tamo Babilu, sve te imperije, ljudi, vidite koliko su oni genetski povezani, koliko su nakaradni, vidite se po njihovim njuškama, da su oni se među sobom nekako ukrštali, da i danas ne vladaju od krađe preko šeitana koji je lično
prisustvovao krađi Sulejmanovih knjiga. Da. Da je još od ta put, oni se uz pomoć džina, stvari šejatina, nekako im to uspjeva da vladaju svakom imperijom i samo su se premjestali sa mjesta na mjesto. Iz Egipta u Rim, u Grčku, ovamo u Englesku, sad su se udaljili u Ameriku. I ovo masovno, gledaj ovo, imaš sad po jednu državu koja je 10 puta više naoružana nego kompletan svijet za vrijeme Drugog svjetskog rata. Samo prije nego 10 godina. Čemu oružje se koristi za ubijanje. Da. To se rapidno naoružava i ne znam sada, pogodljavamo na zapad. Malo ko više šeta sa autom i pokrijeće se od ono što si pomenuo, to je mnogo bitno, ona korona, kako su tempirali samo malo pred onaj ukrajinski rat, da i dan danas to su samo vagoni i kamioni i ulicama, šinama, samo se piči na istok i prenosi se to na oružanje, Evropa plaća, Amerika proizvodi, a zapravo je to sve u cionističke ruke. I ono da napomenemo, mi znamo da ti masoni, iluminati, cionisti, da su to te organizacije i familije koje upravljaju. Da. I eto ja sam za to smatram za ispravno ovo sad što sam rekao, ja ovo radim 4-5 godina ovdje, treba gledat to kroz veru, kroz naciju, kroz treba u stvari da radimo ono na što nas naša knjiga poziva, ovo sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko zajedničke riječi, to je veoma moćno i to treba da se potencira i to i slični primjeri, ono da se pokaže naša vera u pravom svijetu, ne samo vera nego i mi vjernici koji ovo to ispravno tumačimo, treba da se povodimo, pogotovo kroz te vjerske organizacije koje su potplačene od tih baš vladara i senke i postavljeni ljudi koji gledaju to samo kroz profit. Eto, dosta sam upravo je isto Hazari i oni Sefardi, sve to upravo, baš ti Hazari i Rothschildi, oni su uništili Tartari. Evo nastavi ti ako će neko da uđe još malo da promohabetimo, ja isto volim, bitno je ovo ljudi, bitno je. Treba koristiti ovo za prave stvari, da se gleda nemorali i da se podržavaju tamo neki narkomani i belosvetski hoštapleri, da se zbog toga i nemaju ovakvi live-ovi, evo sad nas ima to možda 8 ljudi, to ne još toliko, neka ima na For You, 20 ljudi su bitne teme u pitanje i nešto što može da pokrene neku akciju, neku ljudi, masu ljudi poput nas, a nema nas puno. Znaš šta je, bitno je kvalitet. Kvalitet je bitan od veličine, kaže gospodar. Jer će sigurno ako ideš za veličinom, veličina će te skrenuti sa pravog puta. Što si rekao ti, hajde da se ujedinimo oko ove knjige. Imaš, na primjer, u Kur'anu 3 različite imena od, na primjer, knjige. Knjiga imaš kitab, kaže gospodar u surat Al-Kaf, surat Pećina, viče kada bi sve drveće svijeta bilo pero i more bilo mastilo i 7 mora još, viče ne bi imalo dovoljno mastila da napiše ovu moju knjigu. Kitab je jedno, na primjer, to je kitab, piše baš o kitabu. Kur'an, kao što ima dosta u hadisima i kažu da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio Kur'an koji hoda. Ali ibn Abi Talib je bio Kur'an koji hoda. Fatima Tuzara je bila Kur'an koja hoda. To je Kur'an je čovjek koji interpretira kitab. A mushaf na arapskom znači papir. To znači ovo što držimo u ruku. Naprimjer, mushaf koji držimo u ruku nije Kur'an. Kur'an je čovjek koji je tu, koji će
da idemo ka njemu, da se ujedinimo. Nema veze da će, ne može, na primjer ti da čitaš sad Kur'an ili Musab, ne možemo da ga interpretiramo, ni ti i ja. Možemo da, kako da meditiramo nekako, da vidimo na primjer na surat El-Kaf, pa gospodar teo da nam rekne u toj trenutku prema moj životu kako ću ja da meditiram, prema tvojom životu kako ćeš ti da meditiraš, da osjetiš neke stvari, samo možemo to da uradimo. Ali interpretacija Kur'ana može da interpretira samo čovjek koji je poslat od gospodara. Zato od Adema a.s. do poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, do svija imama i svija ljudi ili sudija ili svakojeg čovjeka koji je poslat od Allaha, mora da dođe ta čovjek sa 3 stvari da bi ga prepoznali. A ako ga prepoznamo, toga čovjeka, ta put možemo svi, da li bi bili muslimani, da li kršćani, da li jevreji, da li ateisti, da li budisti, da li bilo ko da je, čovečanstvo, cijelo čovečanstvo, da se mi ujedinimo oko toga insana, kao Zulkarnein kada je otišao da pomogne ljudima protiv Jađuđ i Mađuđ, da mi se okružimo kod njega i on da postane naš kralj, naš imam, da ga mi, ne da postane, nego mi da ga prepoznamo kao imama, ta put Allah subhanahu wa ta'ala kaže, vidite, ja sam tražio od vas da se pokorite Ademu, našeg vremena, i sad Allah subhanahu wa ta'ala sve što želimo, on nam odobravlja. Šta želimo mi? Mi želimo sad danas slobodu, mi želimo mir, mi želimo da svako dijete i svako čovjek i svaka žena i svako insan ima krov nad glavu, da živi u miru. To želimo. Ne želimo ni pare, ni zlato, ni Duđanas toliko nije bitan. Ali sad najbitnije da li ćemo mi da izabiramo čovjeka koji je poslat od gospodara, ili ćemo da možemo da maknemo vladara, na primjer Vučić, može sutra da se makne, narod se digne, makne se, radi se puč, vojska se digne protiv njega i šta, poslije dođe drugi vladar i on još gori. I još poslije njega sve gori i gori. I vidite, od 90. godina u Balkan, poslije Tita sve gori i gori, sve gori i gori, sve gori i gori, i sad je došao najgori koji je preuzeo cijel Balkan. On je pokro Tita, da kažem. Razumeš, brate? Nema. On je postavio, brate, Tito je bio jezuit. Da, ali sve gore i gore, kažem ti, sve gore i gore. Tako gore i gore. Sve gore i gore. Pazi, to više nema veze s ovo što zovu demokratija. Imaš dvojicu, trojicu ili petoricu, pazi, uopšte ih ne biramo. Oni ih financiraju i nametnu, koga god da izabereš, on je njihov. Vidio si Hašima Tačija sa kapicom, Dodika sa kapicom. Većina njih je sa kapicom, i nismo vidjeli sa kapicom. Svi oni rade za istog nalogodavca. I zato ja zovem Isenke, vladare Isenke. Oni postali ove njihove marionete. Mi samo pominjamo, evo vidio, sad si pomenuo Vučića, pominjali smo onoga zombija Bajdena dok je bio sad, ovoga bila Trumpa koja ne bi do 2 ovce, jedno bi izgubio kad bi čuvao. Znači, to su samo marionete da bi se mi zamajavali njihovim imenima. Gleda šta je rekao Trump, gleda šta je rekao Macron, gleda sve pedofila i nakaradna neka bića koja su ili ucijenjena ili rade zbog nekog ličnog profita tu svoj zadatak. Dobro, točno. Pa za to ti kažem, sad na primjer, hajde da nađemo soluciju. Koja je solucija? Da misliš, ako sad maknemo i Trumpa i Vučića i Putina i Macrona i sve da maknemo, koga ćemo? Staviš, što kažeš, marionetu, on ga promovira i stavi ga na milion televizija i narod gleda njega, hajde idemo da ga izabiramo. A mi kao muslimani, kao vernici, kao ljudi, kao što se tiče kršćana i muslimana i jevreja, što smo monoteističke vere, mi nemamo pravo da glasamo. Za nas je haram da se glasa. Kao muslimani ne smijemo da glasamo. A ko budne glasao, kao što kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, piše, za koga budneš glasao,
za njim ćeš da bidneš na sudnjem danu. Da li bi sutra ja otišao da stavim ruke, na primjer, ispred Culja ili ovoga Zukorlića ili ispred Lejića ili ispred Vučića ili iz bilo koga? Nikad u životu. Nikad u životu nisam glasao i nikad u životu neću glasati, osim kako ću da izabiram, neću da izabiram, nego ću da potvrdim, da tražim koji je čovjek poslat od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ima 3 stvari fundamentalne, to ima po hadisima i po Kur'anu, interpretacije od Ehlil Bejt. Viče ima 3 stvari koje svaki čovjek koji je poslat od Allaha mora da dođe se te 3 stvari. Prva stvar, mora da rekne kao što je rekao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ja sam Ahmed u knjigama od Evanđelije, od apostolija, od poslanika Isa ibn Merjem. Ja se zovem Ahmed. Kao što je došao Aba Sadik, rekao ja sam Ahmed Abdullah iz testamenta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ta stvar, kad rekne čovjek koji je poslat od Allaha, ta je stvar čuvana. To znači niko ne sme da se rekne da je iz testamenta od presljednog poslanika, osim onoga koji je uz testament i koji je pravi na testament, koji je napisan u testamentu. Ne sme da se rekne, inače Allah subhanahu wa ta'ala, kao što kaže Džafar Sadik a.s. hoće da mu oduzme život. Ne može da se rekne. Evo, 1400 godina niko osim Abdullah Hašem, Aba Sadik a.s. je rekao da je iz testamenta od presudnog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Druga stvar, mora da dođe sa zastavom. Na zastavu mora da piše allegiance is to God, to znači prisega pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prisega pripada Bogu, nikom drugom. Mogu samo da reknem ja pripadam Bogu i ja samo kako mi Bog kaže ja mogu da slušam. Ništa drugo. Ja mogu samo da biram Boga. Jednog rulera, jednog predsjednika, jednog kralja, nijednog političara ne smem. To je kao vernik, ako smatram sebe vernikom. Treća stvar, mora da dođe sa znanjem. Kao što je došao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on je došao sa knjigom, sa Kur'anom. On je 13 godina u Mekki prvo pričao ljudima u skriveno. Nije baš otvoreno pričao ljudima, nego je bilo skriveno. To znamo svi da u Meku 13 godina bilo skriveno i da je se stavio na kraju krajeva 313 ljudi u tija 13 godina. Poslije u Medini je poslije 10 godina radio davu i poslije se vratio u Meku i tako dalje. Znamo svi istoriju. To znači prva stvar, testament. Ako dođe čovjek koji rekne ja sam iz testamenta, a nije u testament, Allah subhanahu wa ta'ala mu oduzima život. To znači prva stvar, testament. Druga stvar, zastava, bejati lillah. Allegiance is to God. Prisega pripada samo Gospodaru. I treća stvar, znanje. Znanje, evo morate na primjer da pročitate, imate vam Mehdijev manifesto, imate isto Goal of the Wise, cilj mudri, možete da teležirate na Arab Balkan, direkt na internet sajt. Pročitajte tu knjigu i vidite sami. Ali ne morate s nikim, s ništa. Neću da bidem ni ova, ni ona, neću da slušam nikog. Ni moje prece, ni hođe u džamijama, ni popove, nikog neću da slušam više, hoću da tražim istinu. Da dignem ruke, da pročitam moju knjigu, da li je on jeste ili nije, to je poslen do vas. Razumeš? Ta, brate, stvar, mnogo je bitna. Ako hoćemo da se ujedinimo oko ovoga Kur'ana, možemo da probamo da se izvučemo, da preživimo i da prosperitet bidne za nas, da imamo i mira i ljubavi i da nas niko ne može više na ova dunja da nas takne. Jesmo jači zajedno ili hoćemo da bidnemo individualni, hoćemo da bidnemo sami za sebe, sebični, da gledamo kako ljudi gladuju, da gledamo kako ljudi se ubijaju po svijetu, a mi da lijepo sedimo u naše fotelje, kaficu lijepo, gledaš zvezde Granda i tako dalje. Šteta, velika šteta. Ljudi je da ovo ide na loše.
treći svjetski rat. Ili ćemo da se ujedinimo, ili će oni koji bidnu došli kod imama da bidnu spašeni, a ovi ostali će u ruke šejtana. Pošto šejtan, rekao je gospodaru, vi će sigurno će sve sa pravog puta skrenuti. I uspeo je. Zbog čega je uspeo? Pošto nismo htjeli da se pokorimo Ademu našeg vremena. Nismo htjeli da se pokorimo Ademu kao što je Iblis nije htio da se pokori Ademu kada mu je Allah subhanahu wa ta'ala rekao on je tvoj halifa. Ako hoćeš da se pokoriš tvojem halifetu, ti ćeš biti spašen. Ako nećeš, kao Iblis, kako je rekao, ja neću ispred Adema da se pokorim. Ja samo verujem u jednog gospodara. I Allah mu je subhanahu wa ta'ala rekao, sigurno si pao o Iblise i rekli šta? I Iblis je rekao, ok, ali daj mi jedno vreme. I daj mi to vreme, ja ću to vreme sve ljude, čovečanstvo cijelo da skrenemo sa pravog puta. I uspio je. Zbog čega je uspeo? Pošto smo htjeli da biramo naše lidere. Htjeli smo da idemo da uzmemo da napišemo, hoću Vučića, hoću Trumpa, hoću ovoga, hoću onoga i da stavimo u ona uvijek. I da izabiramo čovjeka i na kraju krajeva šta? On pokla sve. I šta smo mi uradili? Sad moramo da idemo da manifestujemo, jel? Još manifestaciju su nam odobrili. Idemo da manifestujemo po Vojvodini, po Beogradu, po Parizu, po Londonu, po Njujorku i šta? Ništa, to smo odobrili kod Emek demokracije. Nema demokracije. Demokracija je anti-islam. Demokracija je najgora politika, ne samo demokracija, i komunizam, i socijalizam, i sve to. Sve je to od šejtana. Zbog čega? Pošto je šejtan tu da bira njegovog vođu. Šejtan je tu da bira njegove sinove koji će da vladaju na nas. Na sinove Ademove. O umete Balka, o umete Muhammeda, o umete Isusa, o umete Mozesa. Dignite se, otvorite oči, pročitajte i tražite iskreno od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema ništa drugo, samo iskreno. Samo iskreno i vi, ostalo sve Allah subhanahu wa ta'ala kaže, poslanik viče, ako ideš ka prstom malim ka Allahu, Allah će ići ka tebi do lakta. Ako hodaš prema njemu, Allah subhanahu wa ta'ala će da trči prema tebi. Ali mora iskreno. Ništa drugo. I malo čitanja, malo traženja i tako dalje. Što misliš ti, brat moj? Dobro, ako ćemo gotovo vjerski, mi znamo da je Mehdi jedan od 10 velikih prznaka i da će oni ko zrno se spije kad se prekina da se ređe jedan za drugim. Sad, koji po redu, to još niko sigurnošću ne može da kaže, a za Mehdija znamo i gdje će da se pojavi, da će onda se odupre tome, čak i kad ga narod prepozna, da on još neće biti toliko svjestan dok mu ne dođe preko noći znanje od Allaha i da je to njegov zadatak. To su malo veće stvari o kojima nemam ja znanje da pričam i ovo što imam ne volim da se usudim da pričam o takvim stvarima. Mi manje više znamo što će da bude, da će taj veliki dim da se pojavi, da nas tera tamo u predelu toga Šama koji obuhvata nekoliko država i da će tu većina čovečanstva i da se sakupi i da će tu pazi, mi smo ko čovečanstvo smo zakazali. Ne možemo mi da se odupremo u ovoj sistemu, vlada ogromna pohlepa. To jeste kroz bolesti, kroz krize, kroz ratove, to je nama genetski usađen taj strah, a oni strahom i vladaju preko straha. Uništavali su i prethodne civilizacije baš preko straha i ako si isto ti malo to rešerširao i čitao, vrhunac svake civilizacije koja je pripala na vrhuncu je došlo do nemorala. Znaš i za Pompeje u Rimu, znaš za Egipat, znaš za općenje po trgova u Grčkoj toj civilizaciji. U svakom na sami vrhunac pred popadanje je zavladao nemoral ko što je sad što se propagira. Ako ne propagiraš paradu, ja kažem paradu srama, oni kažu ponosa,
i ona LGBT i tako dalje, onda ne pazi, oni po tome mere vrednost, ljudske vrednosti čovječe Boži dok smo mi došli. Ja što se mene tiče, zakazali smo kao čovječanstvo, jako ko vidim, oni se više i ne kriju, vidiš i sami otvaranje onih tunela, smrtone kraljice, naprijed ide ili koza ili neki kostim u obliku onoga bala, onoga vola i božanstava od prije hiljadama godina koji su uvijek, malo prije ono što sam rekao, kroz svaku civilizaciju te iste organizacije i familije i ta jedna genetika je vladala. Sad, što se tiče ovoga što ti pričaš, ne znam, čini mi se ja mislim da je počelo, da li ćemo doživjeti ili nećemo, to sam Allah zna, a kako ja vidim, neće preskočiti 2150 sigurno. Neće da preskoči 2030, brat moj. Znaš kako, oni imaju ta agenda 2030. Znači ona je počelo agenda 2030 što kažu, ali to moramo da uzmemo 2030. Početak je korona. Bela smrt. Oni znaju da ako ne uspu 2028. da odpočnu neki veći rat koji je već u toku, imamo na desetine država od 2001. onoga septembra 11. koliko je država razorena. Znači, gdje god vidu prirodna i rudna bogatstva, oni šalju avione, bombe, rakete u obliku demokratije, unište infrastrukturu, pobiju 100.000 ili milijone, to je njihovo slanje demokratije, po ti njihovi marioneta koje biraju i mi poslije kažemo to je uradio Obama, to je uradio George Bush. On je bio tu samo posrednik koji je pročitao ono što je naređeno. Vojska je već bila pripremljena, oružanje je već proizvedeno, to su moćne fabrike, ta ratna mašinerija, sa čim on uopšte veze s vezom nema. On se ne pita, njihov predsjednik čak ni u Bijelu kuću da se pita u državu. Interesantno što si mi rekao prije da će Imam El Mehdi biti prepoznat od uleme u Mekki. Znam ta hadis nije ni prenet od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a nije ni prenijet od Ehlil Bejt, to znači od porodice poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Svi poslanici, svi ljudi koji su poslati, da li bio imam, da li bio poslanik, da li bio messenger, da li bio sudija, da li bio kralj, nijedan nije rekao, nije to što kažeš ti, nije znao, na primjer, da su ljudi znali bolje nego oni, da su ljudi znali bolje nego on. Na primjer, poslanik, na primjer, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ne samo on, nego Isa ibn Merijem, apostoli, imami, messengeri, svi. To znači, to je sunat Allah, ona se ne menja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Koranu, sunat Allahova se ne menja. Ono što sam ti rekao prije, dolazi testamentom. Testament je čuvan od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako ćemo sad, na primjer, što kažeš ti, što hadis znam koji je to hadis, da prepoznamo svi Imam El Mehdija, no i ulema će da ga prepozna. Ali vidiš ti dobro, sad ulema koja je u džamijama ili u crkvama ili u sinagogama, da su oni najviša fitna. Oni su ti vjerski centri, svi veći vjerski centri počevši od Vatikana. Mene je jasno da su oni isto podređeni kao političari, to je isto njihova jaka, moćna, možda i najjača mašinerija. I što su unutra u taj sistem, koliko god da su oni, to je njihovo iskušenje. Koliko god oni da su učeni, oni uopšte nisu svesni da su samo deo te mašinerije toga sistema. Svesno si, brate. Svesno si, totalno su svesni. Oni znaju dobro. Pa onda idu putom džehennema, ja ne znam što da kaže ako su svesni, brate. Brate, samo knjiga i koje dokaze i sve to, totalno toliko su dokazi jasni, glasni, da ne moraš da veruješ.
Mogu da te pošaljem sve u privatno i dokaze i kako moramo da prepoznamo, na primjer, imama našeg vremena, kako moramo da prepoznamo poslanika, kako su ljudi ranije, na primjer, Jevreji prepoznali Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kako su Jevreji prepoznali Isa ibn Merjem, kako su Jevreji prepoznali Musa alejhi selam koji je živeo kod faraona. Šta misliš ti, živeo Musa kod faraona i došao da pomogne ljudima koji je taj isti faraon stavio pod štab da radu za njega kao esklav. Znam to sve. Razumeš? To je Znam o tome. Zato ti kažem, mnogo je bitno ta testament. To je najbitnija stvar. Od Allah subhanahu wa ta'ala je čuvat, kao što kaže Džafar Sadik alejhi salatu vesselam, kaže niko ne može da rekne da je iz testamenta osim onoga koji je u testamentu. Sigurno Allah subhanahu wa ta'ala će uzeti život. Ko rekne da je iz testamenta. Evo, na primjer, Aba Sadik, mi kao naš imam. On je jedini i Ahmed al-Hasan alejhi selam prvi Mehdi, pošto ima 12 Mehdija. Mogu da ti pokažem testament sad ovdje zajedno da pogledamo. On, Ahmed al-Hasan, i on, posljednji poslanik i posljednji 12 imama su jedini koji su rekli da su iz testamenta. Ima, na primjer, dosta ljudi koji kaže ja sam Mehdi, ja sam Isa, ja sam Jesus Christ i tako dalje. Ali nijedan nije rekao da je iz testamenta i ni ne smije da rekne da je iz testamenta. Inače, Allah subhanahu wa ta'ala će mu da oduzme život. Ima 2 slučajeva. Jedan u Irak, jedan u Egipat, koji su došli ispred mase ljudi i rekli su ja sam iz testamenta poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i Allah subhanahu wa ta'ala mi je oduzeo život. Sigurno. Gleda, brate, evo sad ću pokažem testament koji imamo ta testament, koji je u surat al-Kaf, ne surat al-Kaf, surat al-Bekara, 180. ajet, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže da sigurno svaki vernik mora da ostavi testament. Inače, nije potpunio svoju veru. Kaže, kasnije vi će sigurno imate u poslanika najbolji evo ga testament na arapskom i evo ga testament koji jedini testament imamo, to je ta testament. On je u šiitske knjige, a imam dokaze da pokažem isto u sunetske knjige gdje piše da će imati poslije 12 imama, 12 Mehdija i tako dalje. Ova testament, brate moj, kaže poslanik, to je bilo u ponedeljak prije njegove smrti, kada je otišao, napisao je svoje Alije ibn Abi Taliba i rekao mu je, o Ali, poslije mene si ti prvi imam. Poslije mene će da biti 12 imama, poslije 12 imama će da biti 12 Mehdija. O Ali, ti si prvi imam, a zadnji će da biti 12 imama Muhammed ibn Hasan al-Askari alejhi selam. Poslije 12 imama će da biti 12 Mehdija. Prvi ima isto, se zove Ahmed, Abdullah i al-Mehdi. I on je prvi od vernika. Jedini testament, to je ova testament. To je jedini testament koji imam u ruki. I ko dođe i rekne, ja sam iz testamenta poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, on je ta sigurno 100%. Ne mora ni da dođe ni sa zastavom, ni sa ničem od čega pošto Allah subhanahu wa ta'ala čuva ova testament. I niko ne sme, nije rekao ima 1400 godina da je iz testamenta. I zato moramo samo da tako možemo najlakše da prepoznamo, ne ono kao što kažeš, ulema će da ga prepozna u Meki i to par ljudi će da ga prepozna. Ajde sad mi trebamo svi da se dogovorimo da li je on to ta. Prvo treba između 4 škole sunetske da se dogovori da li je on to ta. Evo, na primjer, kod Hanefija mnogo ne veruju u imam al-Mehdija. Pišu Meliki, Hanbeli i Šafi, možda manje isto, tu neđe nekako. Ali Hanbeli i Meliki, oni više veruju u imam al-Mehdi nego u Hanefi i Šafi školu. Pa mora da se dogovoru između šija i sunita da li je on ta Mehdi. A kaže baš u ta hadis da imam al-Mehdi će da rekne da nije on, da nije on taj imam i on će da pobegne. I ovi će ljudi da trču za njim. I oni će da ga forsiraju
da budne on Imam el Mehdi. I na kraju krajeva će morat da prizna da je on Imam el Mehdi. To znači da Imam el Mehdi nije dovoljno pametan i nije dovoljno znavac da zna da je on imam. A ljudi oko to znači ulema koja danas, vidiš koja je ulema, kakva je danas ulema, da oni su mnogo pametniji od njega da prepoznaju Imam el Mehdija nego on sam sebe. Evo, na primjer, naš brat Ali Ekber, ako ima nešto da rekne o tome. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brate moja Admire, i salam alaikum za gosta, Pazarac, sve na to. Ja nadovezao bi se vezano za testament, to što naši učenjaci, ulema generalno ne govori o tome da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alih ostavio testament ili ti vasijet, kao što Kur'an sam po sebi nagoveštava. Kao što si malo čas spomenuo, sura Al-Bekare 180. ajet, Allah subhanahu wa ta'ala govori da nam se pripisuje da učinimo oporuku roditeljima i bližnjima ukoliko smo mutekin ili ti bogobojazni. I u drugom ajetu u Kur'anu se govori o vernici, zašto govorite ono što ne činite. Sad mi kao muslimani smatramo da je poslanik sallallahu alejhi ve alih najbolji od svih stvorenja koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i poslao, i kao tako on je u obavezi, on je reč Božja, on je taj koji čini ono što propoveda. I samim tim, ako ajet govori da se pripisuje od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se da ostavimo testament, samim tim poslanik sallallahu alejhi ve alihi wasallam on će to učiniti. I od toga dolazi taj hadis nesretni četvrtak koji govori da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi pitao za olovku i papir, međutim Omer se tu suprotstavio i rekao je da poslanik ne zna šta priča, da je u delirijumu, da je na samrti i da nam je dovoljan Kur'an. Na osnovu ovog hadisa učenjaci svedoče i propovedaju na minberima da nema testamenta poslanika i da ga je prekinuo Omer. Međutim, ne postoji osoba koja može da spreči poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alih da dostavi ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje. I također u Kur'anu nam se govori da uzmemo ono što nam Allahov poslanik da i da ostavimo ono što nam on zabranjuje. Kao takvo mi smo dužni da istražimo gdje je taj testament, gdje je taj vasijet, da li je moguće da poslanik sallallahu alejhi ve alih nije ostavio svoju oporuku. I kad čitamo dalje, sad zauzmemo jedan stav kao tragač. Mi smo dužni da tražimo, jer poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alih kaže da idemo za znanje, makar trebalo da idemo i u Kinu. Kao tako, mi se pitamo i tražimo gdje je taj testament i nalazimo ga samo u šiitskim zbirkama hadisa, odnosno u Gajba el-Tusi, koji je sam po sebi vjerodostojan i prenosi se od Hasa, odnosno od bližih sledbenika, ashaba, imama, 12 imama, kao što je Imam Hasan al-Askari alejhi selam. I također i učenjaci svedoče da je to vjerodostojan hadis, šiitski učenjaci, odnosno vjerodostojan testament. I u ovom testamentu, što je malo čas spomenuo brat Admir, spominju se 12 imama i 12 Mehdija. Od šija mi smo čuli da postoje 12 imama nakon poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alih,
ali 12 Mehdija generalno je ovdje nešto što većina nas nije čulo. Međutim, kad istražimo hadise i čitamo šta je to podučavao Ehlul Bejt alaih selam, nalazimo da su oni u mnogim prilikama govorili o 12 Mehdija. Imam Džafar al-Sadik alaih selam koji je učenjak, odnosno ove sunitske škole, zapravo njihovi učenjaci su bili učenici Imam Džafar al-Sadik alaih selam. I on je podučavao je o dolasku 12 Mehdija sa Imam al-Mehdijem alaih selam. I kada su ga pitali da li su oni isti kao 12 imama, Imam Džafar al-Sadik alaih selam je govorio ne, radije, oni su naše šije ili ti sledbenici. I u Kur'anu nalazimo da je Ibrahim alaih selam bio šija Nuhov. I kao takvo, danas Abu Sadik alaih selam objašnjava da su od 12 Mehdija zapravo poslanici koji se vraćaju. I jedan od njih jeste taj očekivani dolazak Isa alejhi selam o kojem većina veruju da će se vratiti, kao i hrišćani, tako i muslimani. Međutim, samo po sebi imamo jedan problem i ne znamo kako prepoznati dolazak Isa alejhi selam, ne znamo kako prepoznati Mehdija, ne znamo kako prepoznati generalno namjesnika Božijeg, Hudžet Allah. Mi smo rođeni sa islamom i učeni smo od svojih roditelja, učeni smo od svojih efendija u džami i nismo nikada sami sebi postavili pitanje da smo u vremenu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi, koji bi to bio dokaz da je on namjesnik Božji. I sa čim je on to došao, te su hrišćani bili primorani da prihvate Muhameda sallallahu alejhi ve alihi kao poslanika, kao namjesnika Božjeg, Hudžet Allah. I nalazimo od Imam Džafar al-Sadik alejhi selam, kada su ga pitali koji je to kriterijum prepoznavanja namjesnika Božjeg, na što je on odgovorio da postoje 3 kriterijuma, a to je imenovanje ili ti testament, vasijet. Druga stvar je nadahnuto znanje i treća stvar jeste poziv na vladavinu Božju. Da svaki namjesnik Božji, poslanik ili ti imam dolazi sa ove 3 stvari. I ako se vratimo na sam početak kreacije, na Adem alejhi selam, da li nalazimo ove 3 stvari kod njega? U Kur'anu nalazimo u suri Al-Bekari da Allah subhanahu wa ta'ala govori da će on uistinu namjesnika na zemlji postaviti. I to je direktno imenovanje. Allah subhanahu wa ta'ala imenuje Adama, ili ti Adem alejhi selam, po drugom kriterijumu nadahnuto znanje. U Kur'anu također Adem alejhi selam je podučen od Allaha subhanahu wa ta'ala nazivima svih stvari, te kad ih predoči melecima, oni su učinili seždu. I treća stvar je vladavina Božja. Kad vlada Adem alejhi selam, vlada Bog. Kad vlada Nuh alejhi selam, kad vlada Ibrahim, Mojsije, Musa alejhi selam, Isa alejhi selam, Muhammed sallallahu alejhi ve alihi, tada vlada Bog, jer su oni odabir Božji. I nijedan namjesnik Božji ne dolazi sa bilo kojim drugim sistemom vladavine, ne dolazi sa demokratijom, ne dolazi sa komunizmom, ne dolazi sa bilo kojim drugim sistemom koji je narod već oprobao, koji ih je doveo do ratova i mržnje i glad i svih ovih problema koji danas vidimo. Mi živimo pod ovim sistemima i vidimo kako, evo, na primjer u Srbiji lagano država propada. Mislim, ne baš lagano, to već ide već ubrzano i ljudi su ne samo Srbija, brate, nego Evropa. Ja. I ceo svet je u jednom velikom problemu.
I vidimo kako Afrika je već katastrofa, Južna Amerika, konkretno Amerika imaš samo 2-3 one states koje su malo bolje se držu, gde je korupcija najveća, na primjer tamo gde je Coast West i ovamo kriminal, gde je droga i tako dalje, gde se kriminal, gde vidiš ljudi, 99% ljudi je u katastrofi. Nemaju dovoljno da završu kraj mjeseca, nemaju da jedu, nemaju da piju, neki nemaju krov. Ali što kažeš ti, brate, mnogo je bitno. Moram da vas napustim, ne motiš za mene. Ništa, brate moj, hvala ti mnogo. Nisam ni planirao, nisam da ulazim, eto. Hvala ti mnogo. Koliko sam izdržao, setio sam. Bog te blagoslovio, hvala što si bio. Hvala ti, čuvo, brate moj. Amin, također, svako dobro, pa ovako kad te vidim, učit ću se ja. Ako Bog da inšala, bujno, brate, svako ti dobro došao. Hvala ti na prisustvo tvoje. I proveri ovo što smo ti rekli, nema šta da izgubiš. Pa vidjet ćemo. Inšala. Treba sve provjeriti. Ako Bog da, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Koranu, viče, ako ti neko donese neku informaciju, a i ako je neki perver, na primjer ima ljudi koji su i ako je perver, ti moraš da ideš da je pročitaš. Makar da li veruješ u Allaha i da li veruješ u Boga i da svija u ovaj life koji je tu, morate svi da proverite. To nije to toliko teško. Nije toliko teško samo pogledati. Obaveza, velika obaveza. Naročito što je u pitanju, donosimo jednu informaciju o Mehdiju alejhiselam i to je jedna velika tema za nas, da kažemo muslimani koji vjerujemo. Ljubite, salamu alaikum. Ti, brate moj, šta se dešava tamo po Beogradu, ima li šta novo, šta je u Novom Sadu, vidio sam baš jučer neki video, ide narod na autoputu, ide tamo ka Novom Sadu, Vojvodina, puno se. Danas je bilo u Beogradu, ali juče je bio Novi Sad, htio sam otići, ali brate, zamisli dan pre demonstracije, pred ovog protesta, prekinuli su vozovi da idu, ne možeš naći kartu za bus, ne možeš naći ikog, baš je bilo krcac u Novom Sadu, ljudi, navodno je bilo 200-300 hiljada ljudi na ulici. Toliko? Ja. Pa poslao sam jedan video na Telegramu, ne znam da si vidio. Vidio sam baš na video što si poslao na Telegramu, vidio sam na autoputu kako ljudi hodaju. A ovi vamo i Vučićevi, brate, lažu o brojkama nekim, kaže bilo 15.000 ljudi, brate, ljudi su umorni od njega, znači to je baš katastrofa je ovdje u Srbiji i ljudi su umorni od svega, veruj. Svi su nekako čekali ovaj prvi da izađu na ulice i evo sad se nastavljaju u Beograd. Počeli su tamo sa ovim njegovim ispred skupštine, da se gađaju pirotehnikom i tako to. I šta će poslije, brate? Šta će ta narod poslije? Pa to je problem što, znaš, oni počinju, sami govore, ovi analitičari koji kao podržavaju studente, kaže, doće do toga da mi skinemo Vučića s vlasti, ali šta će biti poslije, kaže, moramo se pripremiti na neku nemaštinu, moramo se pripremiti kao na 2000-te kad smo imali sankcije, kad ono, i oni su sami svesni da će biti još teže kad postave nekog svog tiranina. I znaš, svaki odabir njihov je gori od prošlog i to i vidim. Ne znam, ja se nadam, molim Allaha subhanahu da sačuva sve vernike gdje god da su na cijeloj zemlji i planeti i da svi budemo u jednom miru, da nemamo nikakve veze s ovim političarima jer to je propast, brate. Znaš, mi koliko god pokušali da idemo sad, da se skupimo, idemo na ulice ovdje u Srbiji, na primjer, i podelimo ljudima reč o pravom lideru, o pravom predstavniku Božjem, namjesniku Božjem. Ljudi imaju taj neki stav
i dalje veruju u neku demokratiju, i dalje smatraju da su izbori pravo rešenje, znaš, ne vraćaju se oni Bogu. Ja vidim da to, znaš, treba im jedan veliki restart, a ne znaju ni oni sami otkud da krenu. I onda meni je žao jer, znaš, odeš, pokušaš da pričaš, brate, ima na primjer na protestima ljudi koji drže krst od 2 metra. I rekao, eto, tamo mogu da porazgovaram s nekim ko je religiozan. Ja mu dam onaj poster, on mi pogleda kao da sam s Marsa pao, kakav Mehdi, razumeš? I onda sad mi treba da pričamo o Muhammedu sallahu alaihi wa alihi i mislim, ima nekih ljudi koji bi porazgovarali s tobom o religiji kako god, ali njima je, potrebno je svakome vreme i Srbija je većinom hrišćanska zemlja i to je malo... Sad, ima tu i ljudi koji su otvorenog uma, verujem da su mnogi čuli za Aba Sadika a.s. da su došli do kanala, ali eto, njihovi lideri, njihovi predsjednici, popovi, totalno su ih, skrenuli sa pravoga puta i svi jure dunja, brate, znaš i sam. Ja, evo baš ova priča, brate, bratište Pazarac, kaže da imam al-Mehdija će da prepoznaju uleme, će da ga prepoznaju u Meki. I da on neće htjeti da bude imam al-Mehdija. Da će ljudi da trču za njim i da ga forsiraju da bude imam al-Mehdija. Ta hadis je totalno daif. To nije ni poslanik, ni Ahlul Bejt, niko nije prenio te hadise. To je isto kao što kršćani kažu da će Isa ibn Merjem da sleti sa neba na belog konja kao lampa. Razumiješ? Te filmove, crtane filmove i take te situacije koje su uzurpirale religiju i ljudima stavili tako u glavu neke filmove da niko neće da prepozna imam al-Mehdija osim uleme, pa kada prepozna ulema imam al-Mehdija, pošto su oni znaju Kur'an na pamet, znaju hadis na pamet, tako će narod poslije da ga prepozna. A vidiš, na primjer, kada doneseš nešto konkretno, kao što je došao poslanik Muhammed, kada je došao Isus Kristus, Isa ibn Merjem, kada je on došao, on je rekao, ja sam knjigama Izeija, ja sam naveden tu i tu, ja sam ta i ta, ja sam došao sa znanjem, ja sam došao sa Aleđans isto god, prisega pripada samo Gospodaru, kako je došao poslanik, kako su došli svi poslanici. Jedina stvar je testament. To može cijelo čovječanstvo da prepozna. Ne samo suniti, ne samo šije, ne samo hrišćani, nego svi ljudi. Svi ljudi koji razmišljaju. Allah subhanahu wa ta'ala dosta puta u Kur'anu pominje, kaže, o vi ljudi razumni, razumite malo. Mislite sa vašim mozgom, nemojte da vas vuče šeitan za nosom. Kako je šeitan rekao Gospodaru, će sigurno ću ih zavesti sa pravog puta. I zaveo nas svija. Vija nas je doveo nas do katastrofe koja se dešava danas. Zbog čega? Pošto smo hteli da izabiramo i hoćemo da izabiramo našeg vladara. Samo Allah subhanahu wa ta'ala može da izabira vladara, niko drugi. To, braći i sestre, pogledajte, pročitajte, tražite. Neće vam biti nešto teško, nešto da se nađete u toj lakoći, na primjer. Nije sve u vladavini ko će da vlada, šta će da vlada, koga ćemo da izabiramo, koga nećemo da izabiramo. Nego je bitno šta Gospodar subhanahu wa ta'ala, šta Bog traži od nas. A što se tiče Isa će da se vrati i Isa će da biti jedan od tija 12 Mehdija.
Imamo i dosta dokaza i dosta hadisa i ne samo kod muslimana, nego i kod hrišćana i kod jevreja, koje su ezoteričke knjige koje su ko što kažeš, ovi Vatikan ne priznaje te knjige pošto im nisu dobrodošle. Ali hajde, kako daje, tako je danas, ali mi smo ovdje da vam pošaljemo tu poruku, da pročitate sami, da pogledate sami, da tražite od gospodara sami, da vam niko ne treba, samo iskrenost. Samo iskrenost prema gospodaru i Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar, Bog, on je da vam odgovori. Sigurno pozitivno. Inšallah. Koliko je sad sati? Evo, 3 sata. Brat moj, da zatvorim ovaj live, pa ću vidjeti ako Bog da sutra da otvorim malo ranije. Ali to ne mogu prije 1, to znači 2 sata kod vas. Ok. Tako uveče. Kad budeš mogao, šalji. Ja sam se malo i kasnije uključio. Nisam bio pri telefonu i sad uzmem. Ali vreme je, brate, kasno je. Da. Evo ga, 5 do 2. 5 do 2 kod mene, a 5 do 3 kod vas. Ja. Brate, Brate hvala ti puno. Mohameda, sad ne znam koliko je, čini mi se da je dan. Ti tamo je kod njih dani, kod Mohameda i sestre Sandre. Ja. Hvala vam puno svima. Sandra, selam alaikum, sestro. Mohamede, selam alaikum. Ali Akbar, brate, selam alaikum. Volim vas. Alaikum selam. Budite u miru, u ljubavi i lebejk aba sadek. Lebejk aba sadek. Selam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.